mikata. Kot da sta malo invalida. Kdo? Zombi. Pa Shit! Razgnal me je. Ok, na spavnu sem, ja, nazaj sem. A sem te usekal? Ja, čakaj, kdaj gremo dole? A sem te usekal? Zdaj, čak. Oh god, night. Ko bodo je noč? Kaj bo to? Wow. Noč. Ej, spode. A ti tudi pa zdaj snimaš, ako ga? Ja, Daj me pridrešat! kje pa sta? Spike me lovi. Kakšen spajk? Kje ti spajke? Ne! Stan! Ne! To je to. Ja, to je to. My hero. Daj si tla nared. Čak, deva to hitro... Ej, daj ti to postav, kje si? Woj, plaža pa 4 zombi so gor pa en creeper. Kje imaš Wow. plažo? Ne, A? malo naprej. Daj, tla v screen imaš list, daj bajto do konca postav. Ok. Pa tam kaj kam ne daj je spina izlesano. Mam jaz tako Wow, zmer. ker full močen punch imam je z roko, ker creeper je odnese tako 3 metre stran. Nijem pa probal tla dol prijet. Živ. Ej, creeper sem z roko ubil, Ja. Ne, creeper je zombi, no. Creeper sem da več car. To so- A ja, poznaš kakšen mod, da bi ga po eno single playerju predstavil po to? A svet? Ne, mod. No. Tako, veš, tako sem... Ja, tale je predlagal enega Justin, ta John mode, sam ba je full grozen. To ga ne upam. A ja, vem. Ja, a viš kva je? Probat? Shit, sem se zdaj še jaz to strašil. Ej, ko si to pa krade? To me en gre tok na živce. A te creeperi? Ja, sem še živ. Zdaj sem tvoje stvari najdel. Wow! Eno barikado z gob sem nek postavil, še uno pober. Barikada, kje spaj barikada? Ja, mislil sem, da malo sem ščit naredil proti creeperju. Tako. Zdaj železa malo še nabiram. Nič ni videti. Tako na Verjetno je tleh. creeper raznese pa... Ej, to, najdel sem spawner, hudo. Ja, že kar, a kva? Ja, že kar je. Spawner česa? Zmi se zdi, da se zombi se ven klapejo. To verjetno to. O, čak, kje si, da probam poiskati. Ja, tla dol. A delač dol? Ne, tla, ka so tebe fintali, samo naprej. Oj, čak, prihajam. Se ima stopničke narejene. Aha. Okej. Moja sestra se bo ubila z njenim sošolkom. Pri nekema. Ja, Zabav. zombi spawner je. Zabav za... Ej, gold si falil. Ja, nimam železne del. Enchanted book, neunečljivo stena, hudo. O, to je pa... Daj, screen. Sem... A v teli? Ja. Ui! A viš? Tega. Vzel sem ga. A to se svet v tem, ne se ne. To se tudi prebrati ne da. Na, daj ti vržem. Vrgu sem. Najdeš samo futra. To je pa to. Daj, meni tudi daj hrano. Nima. Daj grem Ja, jaz gor hrano narediti. Čak, pa res moje barikade spodaj. Neč lesa nima, sada. Dej. Kadoj mora biti listve pa... Čak, vse imam jaz, čak sem jaz. A, okej. Pa, kje sem ostal? Kje sem ostal? Čak, dej grem jaz do gor, pa stopničke naprej. O, šit. Jale, nisi prštima. Ja, jaz nisem, ja. Aha, živim. Ej! Sorry. Na, se sem najdel. Tam na gor, da. Okej, sem že naštel za na gore.
Daj bo, pa je šla tudi adventure map, je prav kakšen zanimiv. Herobrine's Mansion. Mogoče. No, ta je preveč na battle. Daj još probo, až kjerega bi jaz šel full rad. Tega, Udunga, veš, Sky does Minecrafta, poznaš tega človeka? Ja, Na poznam. YouTubeu. No, on meni, za njega so full dober ta adventure map naredil, tega bi jaz šel probat. Jaz nič ne vem. Neki Sky Army, adventure map, neki taga, ne vem kaj že je. Ampak je full hud, až kaj dobro, to moraš pogledati. Ja, bom pa pogledal. No, jaz sem tladu dol, sem naredil zdaj čiste kničke. Več ali manj, no, zdaj improviziran. Mene zdaj bi, kje si ta kurčev Enderman, kaj ga slišam? Jaz pa nič ne slišam, ker sem pozabil zvoke prižgati. Tla me pa skozi Enderman. Nek se tla Kaj se sliši? Ej, čak, pa je zdaj drevo zrasel v bajto not, kaj ste s tem? Ja, mislim, da je vse pokoj. Zdaj sam poklapila. Tako. Zdaj pa se pa napi. Zaga. Daj nared to ni, no. A skiro? Čak, daj bom domov irona topiti, to bo hodil. Na, lej, nared. Nared, ne. A imaš kaj stona pri sebi? Stona, ja imam, na. Nale tla imaš kruh. Ok, čak, daj ti poj nared iron pickaxe pa. A, to ni skrina. Jaz sem hotel v crafting table shraniti iron. Aha, kamen. Tako. Čakaj, bom pa jaz to do konca naredil. And I go to the battle. Ok, ti kar naredi, jaz bom pa lepo polis. Wood. Wow, kako je to veliko bolj simple nabirati. Ja, čudim, zato da imam pa gor. Zdajle mi Ciril, a veš on, koliko ima Turti produkcijo kanal. Mi zdajle en ful dober tak intro dela, tak ful carski del. Kakšen produkcijo ima to ono? Turti produkcijo ima on. Zdaj smo pa zgubi. To je en... To ima svoj kanal ima, Ana, pa Turti produkcija se imenuje, pa daje en videe gor. O, ja. Sem še jaz v njegovemu kanalu igral. Zdaj tudi še igram. Kaj se pa gre ta produkcija, tako? Ja, isto kot un FreeW pa Corridor Digital, to objavljaš un svoje filme snima, pa doda na primer efekte, až tako kao da eksplodira kaj ali pa. So drugače ful hodo. Ja, imam en stek lesa. Ne, jaz sem ga prinesel. Čekaj. Jaz hočem plasen. Tate je bil lesni puls celega. Ja, grem pa nekam svojo bajto si narediti. No, mislim svojo bajto, tako bolj skladiše nama grem narediti, no. Ja, lahko to pod bajtom narediš, ne? Ali pa... A lahko vhod za rudnik naredim, bom vhod za rudnik naredil. Tlele, evo. Klip. Nam lagre pa tudi vse. Ne, ej, tista, kaj je lukna, tista, tarjeka, tam lahko napisati. Se tlele delam. A tam. Ode robe. Tukaj, ko se odbiješ, padeš na tla. Veš, kako dober. O, z ironu sem lopato naredil. O. A znaš ti narediti sand generator? Generator, no. In ja, lik redstone nam vse. Ja, zaradi tega, ko bo rabila pesek, no saj jaz bom rabil.
dosti. Kam nekaj šel delat. Ok. Ok, zdaj pa polis. Na, le tam imaš še malo piska. A, skeleton! Ja imam pa 2 srčka, daj prid mi pomaga. To delaš? Jaz na skeletonu hočem imeti, ko grem samo 2 srčka. Gdje imaš si? Vidim, ja. O, se nisam, ja, si prs. Moj prs. Ej, pa kura je še not. Kuro puls, da, evo, no daj da vidim, če sadel bom. Nisem. Jajcem vate vrgu. Daj pač par jajca, no. Ok. Pa farmo moraš še narediti, daj. Se res. Čak, ja bom malo semen poj nabral. A se ti ubil? Ne. Dobro. Zakaj to še? Tole bom rabil. Jo, ti imaš tla noč še lis. Čunim, da je še noč. Jaš, koliko je lesa? 64. Ne, tla gor v timu. Ja, kaj ne jaz vem. A ja, to jung sem ga z roko vodiral, ja. Ja. Itak to je še les. Sem pa naredil tako bolj obalni vhod, bolj tak za obalo bo. Spanobal. Aš kaj bo vseboval pesek. Bakla, bakla. Ne! A si, čak daj, pa gremaš bo zdaj na spavno, daj da vidim, ki si spavno. Se sem že letel stran, sorry. Prepočasem. Tvoje iteme hočem. Ja, čak, daj... I want my items. Ok, fajn. Ne, no. Tako. Tako. Ok. Dej, na tla imaš med, zdaj če ga hočeš, no. Kamen. Kje je skrina, aha. Ej, Ja... kje je kamen? Kamen. Kamen. Daj, zdaj vidim, hvala. Kjero skrin. Levo, tadi sem skrin, jer ti zbolj tam pomemben, hrana pa to stari. Aha. Pa recimo, no, Kaj? Stran. Oj, oj. Daj findaj ga, no. Ne, ne morem. Čakaj, en metlica sem tu. Ne, ubil sem ga. Ko sem mogel. Da fakt ti delaš? Ja, Kaj ti delaš? Kaj ti delaš? vhod. Ne, to je moje. Seriousno, no. Daj vsaj dvojno pršpari. Ne, pust volno, ne. Aaaa. Saj viš, da ti je mjesto. No, saj viš, da ti je mjesto, pa je vse dobro stidno ti. Hvala. No. Saj lepo, no, kaj jamraš. Tako. To dela sam zavije, ale. Kaj ne, zakaj? Kako moš kaj tako reči? Ne, ej. Ko moreš kaj tako reči, da te ni sram? Ej, nakup mala na timerju. Jaz se ne znam na timer pogledati, tako da ne vem, kar igrejo. Sploh ne vem, če se da na timer pogledati, čakaj. Lan začneš to pa, a? A ja, to pa, ja, se mora. To pa ja. Ne vem, až da ne vem, koliko imamo na timerju, čakaj. To malo pregazam. Piše, da... Nič. Neč. Ok, tako.
Ne, se drugače, jaz sem že jašku, kot sem že naredil jaz tako lepo barakico za vhod v rudnik. To ni sam zaradi video, da naš misler. Sploh v obalah, pa še drevesa gor zasadim, da jo težko opaziti. A imaš kaj bakel? Ne. Ne, da dobro. Ma, bakel. Tu spara svetlene. Evo, tako. Pa se imejte, Okej. prosim, like in še kaj. Ja, pa se subscribejte, no. Pa se hmalo naslednja epizoda. Že danes bo naslednja epizoda. O ja. Ok. Držijo.